2023 Lok Sabha Secretariat disqualifies Rahul Gandhi within 24 hours. Kahnyotrep Youth Council mentakasni kalau ong bakin sami asurok lada ka sorkar jela kamla banwanra ya kilat kilenti ban khot ya keren batki halor ka roster system. Habai keren batki nong tok kubor hadien ka jingelang ka menteri katanat an ikong amprin lingdo. Badu presiden ka HYC uba Robert Jun Karjarin kilo ong bakin wad ikilat kilenti ban let sya ka high court hakini kisngi banwan kumbala ai jingmut daw menteri rangba ukon rat ke sangma. Laban kedaw ba hakajubab jong menteri rangba haking dorbar ke jela. Ulo ong ba menu-menu ki badan jingwit halor ka roster system kila ban let mi sya ke yang bishar. U presiden ke HYC ulo ong ba ki kwa ban ya keren bat kani. Ya kani kamat bat ka sorkar haswa bakin yach kamat ya ki kam ki jongki. Iwan hani ban ajimut ba ya mata penpe chwa soka nai penbode ki ban syukur. Tenrei lada kamle de kam kumbaong mo ha dala omban sesu ti ka sangrok tom ti kan poi hi setahi ke ti ngi khmi lenti ba lengba intervention jong ka law minister lengba intervention jong ki minister bron burum ka jongi ka sarkar kan pet ye kan ni sa sisin haba pet kamon omde tang ban pet tang ka rosta haban penbaru ya ka policy kumlungin sudan sa ya ka policy ka basang posnam ka bom ya hap hai rembat ni